Wasuka lokho uArchbishop Professor I.M. Simelane kanye nebazalwane abahambisana nabo be-Evangelical Gospel Church baye balapha eBloemfontein lapha ebandleni lase Word of Covenant Rainbow Church ngaphasi kwaBishop Aaron Makule. Kanti-ke mawufuna kuya khona vele uconze ngco lapha eBathu location hostel number 1 uDr Belcher Street ayithendele blue and white lapho uNkulunkulu ayobahambela khona abantu bakhe uyawuba afohlile labagulayo ngani bayawuthandazelwa labanetinkinga bayawululekwa uNkulunkulu uyobahambela abantu nawe ungasali sala utheleka khona sesizawubonana khona. He keeps
Siyabonga baba wethu ogcwele. Siyabonga msindisi wethu. Siyabonga mpande kaDavide. Siyabonga nkanyezi yokusa. Siyabonga qhawe laseKalvari. Siyabonga ndoda yempi. Wena wabhodla kwabakanye eKalvari. Kwazamazama umhlaba. Kwaphekeka amadwala. Ilanga laqima. Uyinkosi yenkasimulo. Wena mnqoba mubi. Wamnqoba ngaso isiphambano. Wamthela ngohlazo. uNkulunkulu wethu onamandla. Ekseni baba. Umoya wethu uphakamela kuwe. Sikunikeza udumo nesibongo. uNkulunkulu kufanele wena. Wena wawukhona umhlaba ungakasekelwa. Wena okhasibula ngobungcwele. Ohlala enkasibulweni umuntu engenakusondela kuyo. Lapho kunesidalwa khona. Kunamalunga. Asikhawuli mina obusuku. Sithi uyingcwele. 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 uJehova umhlaba wonke. Ugcwele inkasibulo yakho. Wawukhona baba emandulo. Uyabakhona phakade naphakade. Awuguquki wena. Ukhuya namhla. Izolo naphakade. Nakulesikhathi baba. Siyakudumisa. Siyakubonga. uNkulunkulu wethu oyigcwele. Baba wethu onamandla. Asikambonanga uNkulunkulu ofana nawe. Athi uPetro uma singasuka kuwe baba. Siyoya kubani? Abamazi okuphila. Akuwe. Bayethe mdala wezisuku. Bayethe mlilo qothuka. Bayethe gadla. Hallelujah. Bayethe. Wena mdali. Bayethe. uNkulunkulu osithandile ngothando oluphakade. Wasihlenga ngegazi lakho. Baba siyabonga. Thatha udumo olufanele lungelakho. Hayi ngiyesuka bakhona abazalwane. Hayi khona ubamhlanga. Hayi khona nomnisi. Hayi khona athi bana abanye bakhona. Nabomkhatsha bakhona. Dabaleka kuseni benini emkhatsha. Wabaleki. Nesikhulekele bazalwane. Malanga amafishane ebukhona emhlabeni. Mele ukusebenza umsebenzi ongithumileyo. Sesemini. Uyeza ukuhlwa la ngisebenza umuntu khona. Abantu bafuthi hayi mina bengalofa enkosini ngesonto nje bengakhona. Nokweshumbe ngikhubatha ngwathi. Uthi lo muye bakhuluma ngazi nini. Noma kuseni izolo yini. Konde langa. Kwaphela ubuthongalane. Uthi endiyabulala abazalwane. Basethemba bazalwane shade mfu. Mina ngasindiswa. Ngalahle zono. Angenzi lokho utawusala nalezo maphutha akho. Shawusela. Kuthi akusena wenzeni? Eminye wenzeni? Ngakubeki lapho ngathi fake ukusethembeni. Siyongena ngomusa ezulwini masende kahle. Hayi ke sophakama sinikeze nese. Ake simenziyawo.
mnikise sengaphambili bese yakhuleka mamkhajo lena manje basala hey ufohlile uNkulunkulu manje hayi ufohlile phinda wafohla waphinda wafohla hayi wafohla uyabona mangafana inyama yakho ungabona imhlolo ungambona loNkulunkulu ephakathi kwakho ungambona efohla mani enyathele fohla ufohlile baba siyabonga yeah Jesus siyabonga Nkosi yenkazimulo siyabonga Ngqongqoshe siyabonga ndoda yempi sikhathi sakho dwala lethu sikhathi sakho ngwenyama yezulu ukuba ukhulume ngezwi lakho izwi lakho lokukhanya izwi lakho lisibani hallelujah khuluma ngwenyama yezulu khuluma babe ngathi enkala yithi laba ngwenyama silibandla lakho baba wethu ongcwele sifuna babe indlebe yamoya baba wethu omuhle khuluma baba ngemgojo wakho membathise moyigcwele umlilo mlilo kababa ungumlilo okothulako izwi lakho dwala lisando izwi lakho linkemba haleluya hamba ngwenyama ngamaphiko moya siyabonga uNkulunkulu ophilako haleluya uNkulunkulu onakaleyo njengendwangu uNkulunkulu ovela uNkulunkulu apha ngamaphiko moya ovela intabe khuluma haleluya Juda khuluma nkanyezi ukusa khuluma ngenceku yakho bayethe Jesus phandle koqitha isikhathi kuyabingelela abathandekayo egameni lenkosi amen bonge kakhulu kumgcotsha kaNkulunkulu sithatha amabhayibheli ethu ubaba asathinta lamazwi kuthi ubani lovela ezintabeni ogqoke izingubo ezibomvu ngoba Jesu uyabuya masinyane akanakulibala uyabuya uyeza akanakulibala Psalm chapter 1 verse 7 and 8 hallelujah sikhulekele phezu kwalamazwi konke sekufakazile ukuthi uyabuya konke sekufakazile ukuthi uyabuya ngicela ufunde Psalm chapter 1 verse 7 and 8 Verse 7 Bekani uyeza namafu namehlo onke ayakumbona nabo abamgwazayo nesizwe sonke somhlaba siyabulila ngaye yebo amen mina ngingu-Alpha no-Omega usho inkosi uNkulunkulu
iyofela inkanye sokusa uyesa 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 Jesu uyesa Jesu lapha imisebenzi yonke afihlakele iyabasobala lapha imisebenzi yonke afihlakele iyawufela ibe sobala kuthiwa nalaba bamkhwasa nalaba bamthukako nalaba bamkhafulelako nalaba banganandaba naye nalaba banamsebenzi naye uyazi kunabantu namhlanje na uma batshela ngevangeli abanamsebenzi bathi usicitshela isikhathi usimoshela isikhathi haleluya kodwa phiwe uyesa 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 hey bayakumbona 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 omhle vela omhle bonakala omhle vela uyofela uyofela amafini uyeza mnini mandla wonke kuthiwa unyathela ngomkhulu bamandla onyathela ngomkhulu bamandla ogcoka impahla esibovu uJesu loyo awahlatshwa awalinyazwa awashayelwa aphotshozwa kungani wena Jesu ugcoka ibovu wabangalinyazwa wabangashaywa wabangalinyazwa into yakho ashaywa 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 akhafulela uyeza masinyane uyeza masinyane uyeza masinyane uyeza masinyane uyeza masinyane sanibonane bazalwane uyeza 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 safanashile uyeza 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 umayeza umayeza ndleleni umayeza mazamamuni longawenza uthi bayafika akuthola uphosesheni akakubeka kiyo mazamamuni awezako belona loyo abheke ukuthi possession akiyo right akamane fike nemhlangabese ayirete fayena uyasa yena namehlo abamkhwasayo ayokumbona ayokhala abamkhwasayo bathebe kwasami samana sakamkhwasi uyasa yena uyasa nawo Jesu nawo uyasa yazi wudlu ngababo Jehova lizamehlo ano asabofu selingasabhekeki selisowahlela abalungileyo ekulungeni kwabo uyeza Jesu uyahlena uthi maya ngafika namhlanje kulungile mama naye uyeza Jesu usendleleni umuntu lodako uyafika makuthiwa nje uyeda utawufika engakuphelele kuthiwe uyeda akusho ukuthi lungisa indaba yakho sakho sakubulungise indaba yakho naNkulunkulu ngoba uyeza uza namafu akanawulibala sikhathi sakho mntaka baba sekuthi lungisa manje azakho isidaba nengosi amakhosi waze kuqalani waze kugcinani kungawo ang-alpha kungawo ang-omega ngoba usiqalo nesiphetho uyeza Jesu
ngibelelani wena uyabuya 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 Jesu ubuyela wena nami uyabuya lophepha ingubo ebovu uyabuya uyasa masinyane lungisisa bambisisa siyaphela isikhathi uyabuya Jesu yesa namafu ongamehlo ayokumbona nabamgwazayo bayokumbona nawe uyokumbona uJesu uyeza iyeta inkosi yamakhosi bazalwane iBhayibheli lisinga lesikhathi Jesu sekaya esiphambanweni waya agqokethe impahla zakhe emva kokuba sebemshayile bese bakhipha lethi impahla bagqokisa lethi ebovu kanti sebayamemedela kusengalingene kutawuvela avele sekayindoda levele iphethe amandla akhe utawuvela ngalinye ilanga angasahambi ngekuthanda kwakhe kodwa ahamba ngekwamandla amandla lekanawo nekowathethe esiphambanweni iyeda lenkosi bazalwane kuthiwe ngumnini amandla onke iphethe onke amandla idanawo wathi ngaba kunaloyo wathi ngiyadilungiselela angifuni kusala ngaphandle ngoba yesa wafufelile kwayedoni utawuvela nakanyamazane utawuvela nasempilweni yakho uyesa sesizokhuleka njengoba esa ngamandla akhe amakhulu akadingi imizamo yomuntu unyathela ngawakhe amandla nangesibindi uyazethemba yena ngawakhe amandla udinga abantu uthi Joshua esegcina uthi sengahamba indlela yawo wonke umuntu kaphelani ukumthanda uJehova lolobuya masinyane uhambe phakathi kwenu wathembeka ngamandla akhe watitha izizwe wadiliza uBhali wabulala amaFilisti ngamandla akhe sengihamba indlela yomhlaba wonke ngamandla akhe udinga abantu abazomthanda uJehova ngenhliziyo yabo yonke abazosinikela kuye ngomphefumulo wabo wonke ngokuba phakathi kwezizwe ohamba phakathi kwaso kunenzali inzali phakathi kwabantu ibaphasamisa sebekholwa iyabadonsa ifuna bafane nezwe iyabadonsa ifuna bakhonze onkulunkulu bamaFilisti inzali phakathi kwesizwe ibandla laJehova liphakathi kwenzali uthi Joshua sengiyahamba indlela yomhlaba wonke kaphelani nimthanda uJehova ngoba inzali iphakathi kwenu uma ningena kuyo uJehova uzosuka phakathi kwenu izizwe ebenizinqobile ngamandla kaJehova siyakubiyela kini sininqobe kaphelani ukumthanda uJehova esahamba Joshua njengoba esa kabafu funa abantu abazokuya kuJehova ngenhliziyo yabo yonke abazokuya kuJehova ngomphefumulo ukuze amandla akhe avele khona abantu abahluphekile khona abantu ababoshiwe khona abantu okunezinto ezenzali esiphakathi kwabo kepha uJehova uthi namhlanje kaphelani nimthanda uJehova ngenhliziyo yenu yonke ngoba uma nikwenza lokho uyakuba phakathi kwenu uyahamba nani ashova izizwe adiliza amathana obumnyama uyeza
ukulungele konke basala shuyeni ivangeli kodwa uNkulunkulu kunabantu abafunako la ubani lo vele sitabeni so